Good afternoon, my name is Tarmo and my geocaching name is Metroboy. Today I am in very different locations for my usual videos. Today I'm here in Tallinn, close to the seafront, which is over there. And I must say I'm amazed to see the quality of the local neighborhood here. All this access here for the people going by, which is really, really nice. Lots of young people, lots of kids. Absolutely stunning. I did have a chance today actually find a couple of geocaches here locally as well. They are different. They are quite different from those geocaches I usually find in England. The caches here are very well thought after. They are hidden very nicely and I would say much more difficult than the English ones. For example, on British geocaches, you usually get the hint field with some hint about the geocache. In here it's more like exception. Usually you get nothing as a hint, or the hint is just given in the geocache description. And of course the wildlife here is slightly different as well. You have those, kuidas on okaspuu inglise keeles? So sorry, this is my friend here. So anyway, yeah, mosquito. Okay. Eks ma editeerin välja selle kõik siin. Jah. So I climbed up here with my friend to the Stroomi birdwatching tower, which is actually, you see, quite high, I would say, 40 meters above the ground. The view to the sea are quite nice actually. Not so good views towards the town. If you could turn the camera towards that direction, you will see there's a chimney. What chimney is that one, my friend? Mustamäe. Mustamäe. So it's like electricity or heating pipes probably. And obviously there's a little bit forest park here. It's not forest, it's park rather. And yeah, I'm amazed quite a few people today. As you know, I'm filming this one on 22nd of June, and tomorrow in Estonia we have a bank holiday, also on Tuesday, which means that people are off from work. They have more time to be with their families and so on. So that's why you see quite a lot of people out there. Vajutasid, jah? Vaatakas ma ikka vajutasid. Ei vajutasid. Meid viisid kord saatuse käed. Pikkadeks aastateks kaunimat linna veel hoidma jäid ustavad käed. Tulime kaugetelt teedelt, kastanid sinu alledel. Kohasid taas. Tallinn, mu Tallinn, sa tornide linn. Tallinn, mu Tallinn, sa parkide linn. Lasnamäe
sa laulude linn. Tallinn, mu Tallinn, sa nooruse linn. Kalmast kalmaks sadamaks jääd sa mu rännuteel. Oota siis mind nii ikka veel. Vana ja uut koos sa elama põimid, sest sajandeist rääkida võin. Aegade koormast on rasket su võlvid, kuid väljakul miljon on nõid. Kõik, mida anda ma suudan, annan, sest tahan sind muuta kaunimaks veel, kaunimaks veel. Tallinn, mu Tallinn, sa tornide linn. Tallinn, mu Tallinn, sa partide linn. Lasnamäe Astangult Mustamäe mändide maile laiud. Hellemad südamed, kuiked need kuuluvad sulle ainult. Tallinn, mu Tallinn, sa laulude linn. Tallinn, mu Tallinn, sa nooruse linn. Kallimast kallimaks sadamaks jääd sa mu rännuteel. Oota siis mind nii ikka veel. Oota siis mind nii ikka veel. Lähme siis siit. Keegi nüüd helistab. Minema ka töökohta, nii et I am now standing here in front of soon disused mental institution. This one is called Seewald Hospital. And why it's called Seewald? It's coming from German language. See means obviously the sea and Wald means the forest. This is the place where sea and forest meets. And it's really nice park. You saw the footage I took on the promenade. There was some kind of midsummer thing going on as well. And now on this really quiet stretch of the road we finally found this Seewald Hospital. The new hospital is built, and as my friend just said, when that new hospital is ready, then this complex here is gonna be, I don't know what they're gonna do.
Seevaldi ka. I am now on this newer part of this mental institution, which is now being built as we speak. You see that big crane over there. And this used to be a hippodrome, where horses used to be do the racing. You see, this is the mental institution part for those people who might, get lost. So you see the fence size. Usually where the fence is, your head height. This one is, I would say, over 10 meters high. So those people with mental illnesses can go, be in the yard, but they can't escape. So in essence, this one here is gonna be so-called prison for the mentally troubled people. Muide, see Napri enamik ju kukkus selle samuse helikopteriga alla, kus see Soomes vist oli see. Ja. Siin on see Mustamäe tee, eks ju. Siit peabki Paldiskima, eks ju. This is the evening of my second day here in Estonia. And today I'm here locally in Raadi Park, where local bands are performing. It's a free event, so everybody can attend. We have a slight problem with the rain, and apparently this is gonna be a recurring theme on my Estonian trip apparently. But I am slightly late to this one because we already had the bonfire and we ate some goodies from local cuisine, but hopefully I can still show you around a little bit. This is in Raadi Park in Tartu. Tutvusid see Raadi Parki või? Tammus. Tõmme natuke pausi vaatame, üks kuuminuti läheme kood. On ju? Tõmme natuke pausi, üks rahulikult jauda. Kiirelt. Pani tipa püsti. Nüüd see lõke nii käib. My friend, tell hello to my viewers. What's your name, my friend? Igor. Igor. And your name is? Toivo. Toivo. This is my good friend Toivo. Anyway, we are here, so let's see. Aitäh! Tagasi nende Siberi eestlaste juurde, oota. Sten õpetas mulle, kuidas seda statiivi panna nii, et saaks nagu kogu aeg keerata, aga ma natuke...
väga hästi õpetasid. Sten Arvi muuseas on meie helirežissöör, kes teeb minu meelest imelist tööd. Teeme talle palun ühe aplausi. Meil on lihtsalt lühidalt. Meil on tehniliselt päris keeruline ansambel, sest kõik need lisarajad ja Carolina 72 pilli ja siis need kõrvaklapid, millega me peame kõike seda kuulama, selleks, et teie ei kuuleks seda et see on päris keeruline asi ja ütleme nii, et Steniga võib alati lahingusse minna. Et kui tal mõni vaba päev on ja teil on helimeest vaja, siis te võite alati tema poole pöörduda. Mis sa ise ütlesid, et Eesti kõige rahulikum helirežissöör, ka sellise tiitli oma. Emmi loomulikult, Emmi, Pauliine ja Camilla. Ja nemad laulsid seda laulu. Meil on Lauri pannud valmis arhiivi salvestus, saate kuulda korraks, et kuidas nemad laulsid seda. Üks vana ja üks vanemees, kes elas talu saunases. Üks vana ja üks vanemees, kes elas talu saunases. Tralerallala, kes elas talu saunases. Tralerallala, kes elas talu saunases. Ta tegi kuldpelusikid ja treias visperkaarikid. Ta tegi kuldpelusikid ja treias visperkaarikid. Tralerallala ja treias visperkaarikid. Tralerallala ja treias visperkaarikid. Üks vana ja üks vanemees, kes elas talu saunases. Tralerallala, kes elas talu saunases. Ta tegi kuldpelusikid ja treias visperkaarikid. Tralerallala ja treias visperkaarikid. Kauba õlale ja läks siis taara tuurule. Tralerallala ja läks siis taara tuurule. Üks viia ja üks on valik, üks rikas proga tuli seal. Tralerallala, üks rikas proga tuli seal. Ta küsis vana mehe käest, mis tahad selle kauba eest. Tralerallala, mis tahad selle kauba eest. Kui paari rubla ära saan, siis väga rahul oleks ma. Tralerallala, siis väga rahul oleks ma.
on kohe proovis seal, kus jõudis moka peal. Küll ime magus oli see, mis jäänud jääb mokasse. Siuke lugu nüüd siis teate, mis? Sõitsin Lillekülla enne päivä minekuud. Enne päivä minekuud. Sõitsin sinna tallu sisse, kus on ebasid see värtel tulvad. Kus on ebasid see värtel tulvad. Viiul! Vaadake seal mind ruttu vastu võeti, seal mind ruttu tuppa toadi. Rai-rai-rai-rai-rallala, seal mind ruttu tuppa toadi. Anti sööva, anti juba, panti padjule magale. Rai-rai-rai-rai-rallala, panti padjule magale. Seal hullugi mitte ei tulnud, magaini ju kavalust. Rai-rai-rai-rai-rallala, magaini ju kavalust. Härra Discord, näita! Kuidas neiu tööd seal tegi, kuidas neiu kangast koodi. Rai-rai-rai-rai-rallala. Kuidas neiu kangast koodi, sööd vastu nüüd 10 päivä küünen kangast. Rai-rai-rai-rai-rallala, 10 päivä küünen kangast. Vaat kus oli alt neiu,
aitüma! Taatille! €5, jah. Toivo, what is this one behind us? It's a wine fabric, Rains. Okay, so it's old one, 200 years, 100 years. How old this one is? 250 years. Quite a long time. Yeah. So, and they was burning the spirits, as I understand. So obviously this location, yes, is the old monastery. Yeah. So, yeah. Kindlasti mitte viimaseks korraks, kui Pihtola saab konsultatsiooni ja ma arvan, et selle suur otsige üles, kus see bänd esinemas on. Viljandi folk, issand, ei pea kaugele minema, tund aega Tartus sõitu ainult. Minul hakkas küll meeldima. Nüüd on see aeg, et kus me saame Körristringi jaoks ennast hoida veel uuesti kuumana, siis nemad hakkavad endal lava valmis saama ja rühma just ajab sõbrad. Neil on vaja aega silustada. Nagu näete, on köis siia ilmunud ja köiga koos ka Regina. Et Regina mikrofon veel ei tööta, parem üks kõiki nii meeldis. Püsi, istu, ei liiguta. Jaani õhtu. Need on kõrbetud ära. Tõmba nad välja, siis saab need ära teha. Need on valmis, jah? Ära kõrvete üle. Ära targu. No siin on meil siis ühe sõnaga väike lauake. Aga miks on visatud paperrätt on salati sisse? Seda küsid Toivo käest. Toivo? Ei, ta ei tunnita. See on ikka söögikraamik. Ta ei tunnita seda. Väga hea leht on, kui ta noored lehed, siis ta on nagu rukkolo. Jah. Nagu rukkolo, ega siin maitse nagu rukkolo. Saab õli teha, saab salatit teha. Apparently this leaf has a taste like a rucola and I must say it's very good.